e lea o ngā fo i lea ia te au. O Yesu la, o aia. A me Yesu, e le sau mai whina sau au mai le pe, e le vesi ai tangata, e le vesi ai ona ole upumoni, ua palu e tangata me whapau. Ai alofo le tua, le ua wahala au ailo na nuu, e o ese mai, a ole i o na wha, maina le tala angal pāneta, o na whano ai lea, ona o nei bea wa mai, whawhau i te tonu alu pumoni e le tua. O le whina ngana fwoi nao le tua pia vesi ai, Peve vesi, e lis futawe vesi le Vaasili, ono se 4 miliona al whanau le tua. To o tele o natangata o tangata o le tua i te tonu o le pope. Na mai le pule, ai tau mo le tuspa ia, fasi o tia ai. O tia i tangata, i le upu o le tua. Ai tasi al memana ai le tua, i e whaola ina tangata. E ve vesi tātou, langa o le taua ma au le pomsanga lo whiana iai. Whaftai. Ia, o le nā ua whaafonga mai mo mai tātou tunu i le prokarame whaapitoa le Vaa I Manu leo sa. E peo na au mai ai wala ulia i le te itai au au o le ekalesia sofitu o le toe fio mai i Samoa tuto tasi le sunga Pr Willie Papu. Peo na iai an prokarame o lo whanga solo nei vai aso whaatau i le Ameketo po le Taua Mulimuli. Ia ma ua whaapeo na afiai i nisi o te tonunga o e kalesia ma o lātou fōi whaavae o lo whaapeo na tausiai ia o lātou te tonunga i le tala lei hele li. I le nei prokarame whaapitoa u whaapeo tu i nā tuai. Fōi le awanoa i le tunu i whaafisiri mi i o lātou whina ngalo whaalia. Ai o se prokarame le nai peo na whaero atu o nei prokarame lo Vaa I Manu o le whina ngalo o tangata lava ia. E whaatau i tele o mta upolo o whaapeo na awhiai le soifua o tangata. Ai o le asata i ala o au mai le tuspa ia. E whaatau i nei mta upolo. Me leo te whaatai atu i le sunga i le te itai o le ekalesia a sofito le toe fio mai Samoa tuto tasi sunga Pr Willie Papu ia no le taria foi o nei vala aulia ia whape foi le mai mo mai o tātou tunu i lo whape atu ia manu te leina malo longa i nei a sapati pa ia o le li.